ajar ke dilalaro dah. Apa fa sa jana tahu eh? Tega ramon ratuluna. Malopolopo tapaluto engi fa malopolopo sa jana. Pas maga far ke nule paluto sa jana linang kalopo. Dia tahu nggak tuh sa jana eh? Kunira dita saja ngawat aja ngamen bos Guntur. Itu talo na hale. Kay tarang ko tayro para hada dong kar. Pati na dolo blah. Kukuro ini sih nggak halade. Matapag ka magopo ni Boss Mister si Bawang Gotana. Ya. Ngita tuh. Matapag ka Boss. Mas Guntur iko si punggawa. Sosoknya tuh kukuro ya si punggaha. Pagkukuro aga pasurota uturusi. Ailo ta Bos Guntur ailo ta. Kukuro ya terus si kiloko. Ah, pasurongin. Jadi punggawa. Nuruya surabahan pa sa paso ka Boss. Bah, sosok. Selama jadi punggawa tahu eh. Kukuro Mas Guntur iko bawa sabay uturus mana lo sabay iko punggawa. Pagkabaw nga, pasa-pasa ka dolo. May tong ko tayo, mo pesa-pesa ki. Elo. Aja bana ko tiya wi. Aja bana terus iki. Rasa diliki bawan ni. Matiin re Boss Guntur tuh eh. Aga ko lihat kini siseng iro. Tala na hale palang ito eh. Bos! Weh makan. Ya mu Bos. Saya tadi ko weh suka. Tenaga na Bos marute kaya tin romo. Der ke boleh der mo aku napong ka. Memang Bos Pak, lepang ada yang remeta saja nang kalopo. Ito pa di sing nitehi mon ratuluna. Aja me cerita tara pale. One. Biar kayak malam pa Bos. Wah. Oh, magalolo itu di Bos.
Betul kan kecak-kecak lagi waleo. Saya di kampung atau tuh mana? Apa namanya rencana di mau mati? Atau aja bawan no? Wah, teman make up apa belah? Lena harga iki pa jadi pun na lena mameng. Para na matero. Ay, lokak panangi ro. Pajak mameng. Magay. Asa di matahun na di bos. Aduh, lako panangi. Asa de topay lo di mati. Tabang-tabangan tao eh. Asa sila matay to bos. Jauh ka lagi cerita ko tayo sa di. Kupak ko ito talaway bawan nito mameng eh. Oi, amal aku tuh di anu pengempakku. Minta gak balik peci-peci. Mana ka PMM mo tiwi? Mema po mapalangi-langi ulati ka. Cocok nih, kupak ko tuh balik. Wali mati sa pengempakku mo ngemengi. Saya nih, ali mate balik itu iya.